nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza nk'ibisanzwe mukambwiye kubana nanjye Ndakiza Fred nanone mbararikira kubana natwe muri aya makuru yacu twabateguriye. Ingingo z'amakuru yacu ni uko ingabo z'u Burundi zibarizwa mu ihuriro ry'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East Africa Community, ubu zemezwa ko izi ngabo zamaze gufata rutema ikirere zisubira iwabo. Andi makuru ni uko ubwo habura iminsi mike ngo amatora abe muri Congo, umukandida nimero ya gatatu ariwe Moise Katumbi akomeje kwereka urukundo ndetse no gushigikwa n'abaturage ku rugero rwiza, nawe akaba yasezeranije abaturage kuzabakorera ibyo bifuza. Aya n'ayandi makuru niyo tugiye kubagezaho. Amakuru ahari ni uko ingabo z'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba zatangaje ko abasirikare b'u Burundi bari baroherejwe mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Congo bahavuye kuri iki cyumweru, bakaba bahagurukiye ku kibuga mpuzamahanga cy'umujyi wa Goma. Umugaba mukuru w'izi ngabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba w'umunyakenya Major General Kibugu niwe wasezeye ingabo z'u Burundi zirenga 900 kuko iri tangazo ribivuga. Ubwo boherezwaga muri Congo, abasirikare b'u Burundi bari bahawe gucunga umutekano mu duce twa Kirurirwe, Kichanga na Mweso muri teritwari ya Masisi. Mu kubasezeraho, Major General Kibugu yavuze ko kuza kwabo byafashije ingabo za Congo FARDC ndetse n'umutwe wa M23 kwinjira mu masezerano y'agahenge, nubwo aya masezerano yaje kurengwaho mu kwezi kwa 10. Izi ngabo za East Africa zoherejwe muri Congo mu mpera z'uyu mwaka ushize ku masezerano y'amezi 6 yagombaga kuvugururwa buri mezi 3 ku bushake bwa leta ya Congo. Iyi leta yanze ko aya masezerano yakongerwa nyuma y'uko bari bahaye izi ngabo tariki ya 8 y'ukwezi kwa 12 uyu mwaka nk'itariki ntarengwa, nyuma yo kunenga izi ngabo ko zitwarwana n'umutwe wa M23. Amasezerano kandi yohereza izi ngabo muri Congo yazihaga inshingano zo kuja hagati y'impande zombi zirwana no gufasha ingabo za Congo mu rugendo rw'amahoro rwo gukuraho imitwe yose yitwaje intwaro. Hagati mu kwezi gushize, leta ya Congo yatangaje ko yasinye amasezerano aha ikaze ingabo z'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Amajepfo aribo SADC ngo zize muri Congo zisimbure izi ngabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Kugenda kw'izi ngabo z'u Burundi kuje nyuma y'uko iza Kenya zirenga 250 ndetse n'iza Sudani 300 zivuye ku butaka bwa Congo. Itangazo ry'izi ngabo rya East Africa rivuga ko ibikoresho by'ingabo z'u Burundi bizagenda inzira y'umuhanda. Ingabo zo muri uyu mutwe zisigaye muri Congo ni iza Uganda, nazo zifite kuzahava bitarenze ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024 dutegereje. Ingabo z'u Burundi kandi zikaba zivuye muri Congo nyuma y'uko umutwe wa M23 cyangwa se inyeshyamba za M23 zishinje gufatikanya n'ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse n'indi mitwe ikorera ku butaka bwa Congo kurwanya M23. M23 yagiye yerekana abasirikare ivuga ko ari ab'Abarundi bafatiwe mu mirwano, abapfuye, ibyangombwa ndetse n'ibindi bimenyetso bitandukanye. Ivuga ko ingabo z'u Burundi zarenze ku masezerano yari yazizanye muri Congo, ubwo zikinjira mu ntambara ku ruhande rwa leta ya Congo. Gusa ingabo z'u Burundi zavuze ko ibivugwa na M23 ari ibinyoma bikwirakwizwa n'umukuru wa M23 Bwana Bertrand Bisimwa. Mu yandi makuru ni uko nimero ya gatatu Moise Katumbi kuri uyu wa gatandatu tariki ya 9 y'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2023 muri gahunda zo kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa Congo ari Kinshasa, Moise Katumbi yasezeranyije abakongomani ko mu gihe bamugiriye icyizere agatsinda aya matora ateganyijwe muri Congo ko yazahindura umujyi wa Kinshasa kuba mwiza kuruta indi mijyi yose iri kuri uyu mugabane wa Afurika. Hari ku gicamunsi cyo kuwa gatandatu ushize nibwo Bwana Moise Katumbi yakiriwe mu gace kitiriwe Saint Teresa gaherereye mu mujyi hagati wa Kinshasa, aho Moise Katumbi yaje aherekejwe n'abandi bakandida baheruka kwiyunga mu ishyaka ryiwe aribo Matata Mponyo wigeze no kuba minisitiri w'intebe muri Congo. Yaje kandi ari kumwe na Derese Sanga ndetse na Seth Kinuni.
Mu makuru dukesha ikinyamakuru cya Minembwe Capital News cyandika inkuru zo muri Congo, kivuga ko Moise Katumbi yasezeranyije abanyakinshasa ndetse n'abakongomani muri rusange ikintu gikomeye, aho yababwiye ko umujyi wa Kinshasa azawubaka bundi busha ngo mu gihe bamugiriye icyizere agatsinda ayo matora ateganyije ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka turimo. Yongeye ko we Moise Katumbi afite impano y'Imana imurimo yo kuzakiza abakongomani ndetse na Kongo muri rusange. Yakomeje avuga ko abizi neza ko mu gihe azatsinda amatora umujyi wa Kinshasa azawubaka ukaba mwiza kuruta indi mijyi yose kuri uyu mugabane wa Afurika. Harimo kandi ko yabwiye abakongomani cyangwa se abari baje kumushyigikira ndetse n'abari bamwitabye ko we afite ubushobozi bwo kurangiza intambara zose zo muri Congo bitarenze amezi 6. Mu makuru yandi ni uko bivugwa ko Moise Katumbi yakiriwe n'abantu benshi kurusha abaje kwakira Perezida Felix Tshisekedi ubwo yazaga kwiyamamaza muri ako gace. Mu yandi makuru ni uko ingabo za Congo zikomoka mu ntara ya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu zoherejwe muri Kivu ya ruguru kurwanya umutwe wa M23. Nk'uko inkuru bivuga ni uko amabrigade ahanini arimo ingabo za FARDC zivuga ikinyamurenge ndetse n'ikinyamasisi zoherejwe mu bice birimo intambara ihanganishije M23 ndetse n'ingabo za guverinoma ya Congo zifatanyije n'imitwe itandukanye irimo FDLR, FARDC, Wagner ndetse na Wazalendo. Amakuru yizewe avuga ko ingabo za Beni Butembo zo muri brigade 31 arizo zoherejwe mu ntara ya Nord Kivu. Iyo brigade ikaba ibarizwamo abasirikare benshi barimo abavuga ururimi rw'ikinyamurenge ndetse n'ikinyamasisi bavuka muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Bikaba zemezwa ko umuyobozi w'izi ngabo cyangwa se w'iyi brigade ari Colonel Aaron Nyamushebwa ukomoka muri Sud Kivu. Mu mirwano yabereye mu nkengero za Sake kuri uyu wa gatandatu tariki ya 9 y'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka ihanganishije umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Congo, yasize M23 yigaruye lokalite zigera kuri 4 mu nkengero za Sake harimo y'Amatanda, Bunyore ndetse na Kalundu. Gusa biravuga ko nyuma y'uko izi ngabo ziganjemo izikomoka muri Sud Kivu zigeze aho imirwano iri kubera kuri ubu ngubu, zemezwa ko uruhande rwa leta ya Congo ndetse n'umutwe wa M23 bemeye guhagarika intambara mu gihe cy'amasaha 72 y'agahenge. Ibi byatangajwe na leta ya Amerika, aho ubutegetsi bw'iki gihugu muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko ku ruhande rwa leta ya Congo ndetse n'umutwe wa M23 bemeye guhagarika intambara mu gihe cy'amasaha 72 kugira ngo umwuka mubi w'intambara uri muri Congo ushakirwe umuti. Ibi bibaye mu gihe ingabo za General Sultan Makenga arizo M23 zari zegereje gufata umujyi wa Sake uherereye muri teritwari ya Masisi mu birometero 27 mu mujyi wa Goma. Nyuma y'uko mu cyumweru gishize mu ntangiriro zacu bari bafashe santere y'ingenzi muri teritwari ya Masisi ariyo Mushaki, ahabarizwaga ibirindiro by'ingabo z'u Burundi zabarizwaga muri East Africa Community, nazo zashinzwe gufatikanya n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Congo FDLR ndetse na Wagner Group na Wazalendo.